Hey teman-teman, bertemu lagi dengan Bang Ian Basmul teman-teman ya. Wadidaw, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya teman-teman ya. Nyalakan juga tombol loncengnya teman-teman ya jika kalian menyukai video aku teman-teman. Wadidaw, ternyata di situ ada Po Amel teman-teman. Wow, di sini ada ondel-ondel si ganteng teman-teman. Wow, di sini juga ada Bang Maul teman-teman. Wow, ada ondel-ondel si muka cantik teman-teman. Wadidaw. Wow, kalian sedang ngapain semua teman-teman? Wadidaw. Oke, langsung saja teman-teman, ikutin aku ya teman-teman ya. Wadidaw, ternyata di balik ondel-ondel dia ada si topeng muka ondel-ondel teman-teman. Wadidaw, di sini ternyata ada si muka Joker teman-teman. Wadidaw. Oke, langsung saja kita buka ya teman-teman ya. Di balik muka Joker ini ada apa sih teman-teman ya? 1, 2, 3, let's go. Wadidaw, ternyata ada burung dara teman-teman. Wadidaw, nanti aku ajarin ya teman-teman ya untuk cara menyalakan burung dara ini teman-teman. Wadidaw, ternyata di sini ada topeng ondel-ondel si muka merah teman-teman. Wadidaw, langsung saja kita buka ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Wadidaw, ternyata ada anak ondel-ondel teman-teman. Wow, langsung saja kita buka ya si topeng ondel-ondel muka putih teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, ternyata di sini ada boneka rusa teman-teman. Wow, ternyata ada boneka rusa teman-teman. Wadidaw, aku senang sekali telah menemukan boneka rusa ini teman-teman. Oke, langsung saja kita mainkan ya teman-teman ya. Wadidaw, kita kumpulkan bersama ondel-ondel teman-teman. Wadidaw. Oke, kita kumpulkan saja di sini teman-teman. Wow, biar berkumpul bersama mereka teman-teman. Wadidaw, ternyata burung dara ini gimana cara memainkannya teman-teman ya. Oke, let's go, ikutin aku ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ya burung daranya kita lepas ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Wadidaw, ternyata burung daranya bisa goyang-goyang teman. Hihihi, lucu teman-teman. Wadidaw. Oke, sekian ya videonya teman-teman ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya teman-teman ya. Dadah teman-teman, terima kasih teman-teman.